namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Of course mi titakhela Jeepy Khatapila men of wona beef ya yana na Mapele. Swi tikomba na ku beni Mayengani mani ku va rivele Jeepy Khatapila dyina power yikulukumba ngopfu. Mi nga ma swi hleketa hi endlile video kombisa ku Jeepy Khatapila fika di kombisa ku di kombela ku rivaleriwa ka beni Mayengani, so obviously a ku ri le nkosini leyi wa kheki Xirimani, and then from there we also created another one la hi nga swi loko di kha di hlasela Mapele. Mara se mhaka ku ya tika manjeni ku beef song yi le ku teni. Hi ti 24 ta May as you can see fika di tsala di ku back to my roots, no more xikandza from today. Leswi a fika di tsala swona kwalano, and then there is a clip ya beef song landeni hi ta tlhe hi vuya ka yona hi ta yi faka makumu leyi, okay. The same day of course fika di vekela this beef clip leyi hi nga ta va hi kha hi tlanga hi kha hi narrata when necessary of course. As you can hear, ani xavile kokwane, u ni xengile kokwane, mayito ku mhaka leyi ri so leswi in other words do kombiseni ku Mapele a lo di xava ku va di ya tirha na yena leyi hi ndlela yin'wana, a lo di xava ku hi side ra dyonga, and then of course a hetelela a di xenga. Unfortunately laha a disa di hi hlamusela ku kahle i di xenge njhani Mapele wani ka previous video a di fika di kombisa ku a va ha tirhi swin'we of course. Ani xavile kokwane, u ni xengile kokwane, ani yengile kokwane, u ni yengile kokwane, thokozani va kokwane ka mavito. Mayito ku se beef ya kwini of course, thokozani va kokwane ka n'wamintwa kwale ka Mapele leyi, okay. Okay. I before go you too much. You too much. Ku before go di bag ku ri la na hosi ndlela yin'wana, okay? Very Mabyerhee, mo sto yini Mabyerhee. Ay. Kahle Mabyerhee loko mi kuma ku leswi munhu a nga swi toileta swi swi ri soft hi ndlela swi ri way too much soft, swo swi vitana ku Mabyerhee sweswiya. Imagine guys, ende ri koho vito ra kona of course ra straight but hi swo sweswiya swo swi vitana ku Mabyerhee, imagine. Hayi vitana ku the boss wa ka n'wamintwa, wena mama's boy wa ku kulela hansi ka hosi ya mbhaka ya n'wansala, that's why ka n'wamintwa ku tele ti-gay. Di kwatini swinene, and then of course hi ta hi kha hi faka the other section ya video clip. Ringata pusha Khatapila, a wu nge yi pushi Khatapila mfana, hi ta vitana hosi ya wele ya mfana ka n'wamintwa ya n'wansati ta ku pfuna ku pusha. As you can hear, yi ta va yi sukini swinene, so vito ra track of course ro ra Mabyerhee. So beef song leyi le ku teni of course, ka siku ra 25 ta May i fika posta ku beef ya huma today to Mabyerhee, so the beef track yi ta yi ri ku teni in full. Swi loko ndlela yin'wana this video yi ta va yi vhete yi va yi hundzuka a promotion, so mi ta mi kha mi yi cheka that track hi va ri Mabyerhee ni sure ku ri ta ri kha ri huma soon. Loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi subscribe.